Assalamualaikum dostlar. Sizlerle men dostlar bugün reaksiya ettiremiz. Осы Dube ferfect degенге dostlar. Dostlar қазір даусым шығарады. Ladies and gentlemen, start your engines. First jump. Dostlar Into the pipe. Out the pipe. Whoa, looks like we got a bender. Yo dostlar. Şimdi осылар. Down the rail, headed to the hair dryer accelerator program. Dostlar yo. Does a little dance. Düştüm şanslı geri git. There she is. Down the rail, hop, skip, and a jump to grandmother's house we go. We are in. Headed for the Dostlar yo. Қасында адамдар жүр. Сөзге мән бермей ақ қойыңыздар достар. welcome to Ping Pong Trick Shot 2. Достар осыған 10 лайк жинасаңыздар, мен осының екінші бөлімін шығарамын. Дауыс қашық кетіп отыр достар. Йома достар маңыраңыздар. Кейін Чилси. We made a slingshot. Watch this. Йо достар. Атында отыр достар. Достар аттағысы бөлімінде достар. Достар, осыдан мен қандай өлең синериттен қазақшасын көрсетемін достар. 10 лайк жинап тастайық. Екінші бөлім және не істейміз? Екінші бөлім және де сценарийді қазақша көргеніңіз келсе This is the 10 лайк. world's largest Pringles can shot. Бak kulak geçse soldurdu. Oradaki ilk dostlar. Yeme dövken onu kutla görsün. Ladies and gentlemen, we've got an idea and we're not sure if it's a good one. But it is Dostlar, time yama. for the first annual Neyse, çift Dude yiyorsanız Perfect şık Giant koyalım. Pringle Can Dizzy Roll Contest. This might be entertaining. Well, howdy folks, we're just about ready for the spinning Pringles swisher on the shuffleboard. Here we go. Стаканымызды. Здравствуйте, ішін салу керек. Бәсе. Достар, мен бір чек көріп тұрмын. We spin to the bottom, 5 dizzy fat spins, and then a ping pong throw. First one making it win. I'm literally terrified. Hey, can I just fall upon myself? No! Ёбам, жен, лайкас. Еба, достар, я. Маңыраңыздар. Білесің ған сияқты. I've never in my entire life been so scared. We live. Tamam dostlar. Keşimizde söylediğini alatmanın kesin yetip kalıyor. In the hole. This is a ping pong ball. This is a basketball. And this is an Ben exercise kahpa ball. devlet kalsam. Yo dostlar. Ready for the show! Oh no, it's going south! Oh, we got it! Oh!
Dostlar sizin kommentariyaya өз жастарыңыз жазып кетіңіздер. This is the floaty hair dryer chip shot. Dostlar sizler FIFA oynasanızдар, өзіңіздің аттарыңызды қалдырып кетіңіздер. Dostlar, содан кейін сосын видеоның соңында описаниедағы адамға тіркеліп кетеміз. What's up, guys? Thanks for watching. Make sure you go to Walmart to collect all 4 backboards. When you upload your video, make sure you use the hashtag FlavorSlam. Click up here if you want to see everyone else's ping pong videos at PringlesFlavorSlam.com. Click here to check out our last video, and click here to play the iPhone game. Signing off, Pound, Analog, and Dostlar bitken сияқты. See ya! Dostlar bitti. Сонымен, давай достар. Dostlar istemiyor oldu.